Sanibonani lami mkhulu ngafugwadla mina sibonge notutorial Itende ngidlala Itende. Please make sure subscribe e-channel like video akhona uphinde uyishare. Ngizokwenza le ngoma ethi angilutho ngaphandle kwakho. So F sharp lo. Hamba nje ingoma. Ihamba kanjalo mafuna yona ndlela engizifundisa ngayo le. So transpose yami iku-positive 2. Uma usebenzisa i-run yo-9 kumele uyishintshe i-transpose yakho, ucinezele i-button le-transpose ulenze libe on, then mase uya-press order, uqeda uku-press order udedele mase uya ku-positive 2 uzonyuka la ushaye nje kabili 1 okay 1 2 yazi ushaya kabili. Yebo, so namba kanye na iculo ningixolele imvula yanetha. Sifake i-beat, sisebenzisa i-beat le blues number 67. Kala la yabo i-simple progression yakhona. Yabo? Yabo? Stand bamba shit. Kathi uyibambile ingoma simple. So ungalifaka igram lakho i-practice ngegram nento ekhombisayo. Uthanda kwa left hand kwathi kanje. Maningi amavidiyo engiwenzile. Uma ukuthi mhlampe ikhona ividiyo engi-uploadile wena ongakayiboni, ngena ku-YouTube wakho, ungene laphayana ku-search, khona ile ngunquze laphaya eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile lami. Ngena laphaya mese ubhala igama lami good enough Dlamini, ulibhale laphayana khona uzosesheka. Mese-ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo-ke manje-ke. Klikha nje lapha nje around lapha. Usuklikhe khona uyoklikha la kubhale khona videos. Ngizogokozela nakha. Then emva lokho-ke wonke amavidiyo lana nalawo ongakwazanga ukuthola ama-notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la. Ayikho ividiyo ongeke uyibone. So mengehla ngezansi mengehla-ke la ngezansi uyabona-ke. Yabo, naka amavidiyo maningi ayinqwaba. Amadala amanye sengawabreaka down, utranspose, ama-chorus, konke nje kukhona la. So bese-subscribe-ke senza kanjena-ke. I-private content-ke ingalana-ke. So i-private content nakhona ikanje ngikhombisa amavidiyo ambalwa akhona.
engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibhalo episode khona amanye kuthiwa episode extra sokuhlukene yona private content. So subscriber-ke futhi nakhona singena kanje. Uma ubuka ividiyo uzobe ungene uma uqeda ukubuka ividiyo nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bhala subscribe kumele subscribe ngakho i-grey but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ungasubscribe-anga. Yona le ngigqugquzelile izovela ikanje kuwena uma ungasubscribe. Then yona leya part leya i-click enzibe grey bhala subscribe. Qeda ukusubscribe-ke sesubscribe-ekile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokukhombisa yona nayo le bhele le bhele kumele ibe ku-all khona uzokwazi ukuthola wonke ama-video ami ama-notification wonke.